Ekitabo ky'okutandika eshuura ya kashatu okutegwa kw'omuntu n'okushiisha kwe. Kandi enjoka ekaba eri enyabwengye okukira enyamaishwa zoona ezi Mukama Ruhanga yahangire. Yabuuza omukazi eti, n'eky'amazima Ruhanga akagira ngu mutarirya aha muti gwona ogw'omuri eki kibanja? Omukazi yagarukamu enjoka ati, nitwikirizibwa kurya ebijuma by'emiti y'omu kibanja kureka ebijuma by'omuti oguri ahagati y'ekibanja. Nibyo Ruhanga yagizire ati mutaribirya n'obu kwakuba okubikoraho mutakaafa. Enjoka yagambira omukazi eti okufa kwo buzima timurifa ahabw'okuba Ruhanga naamanya ngu izooba eri muriguryaho amaisho ganyu garyiguka nimwe mube nka Ruhanga mumanye oburungi n'obubi. Omukazi ku yareebire omuti guri murungi kurya nigushemeza amaisho kandi nigwetengwa ahabw'okuha omuntu obwengye yacwa aha bijuma byagwo yarya yahaho niba nawe yarya. Aho naaho amaisho gaabo bombi giiguka bamanya ku bajwire busha bayebazirra amababi g'omutiini g'okwekingaho. Ruhanga okuhana enjoka na Adamu na Hawa. Omu mabeho g'omwabazyo bahurira Mukama Ruhanga naagyenda omu kibanja. Omushaija n'omukazi we bayeshereka Mukama Ruhanga omu miti y'omu kibanja. Mukama Ruhanga yayeta omushaija naagira ati, ori nkahi? Omushaija yagira ati, naakuhurira ori omu kibanja naatiina ahakuba naaba njwire busha naayeshereka. Ruhanga yamubuuza ati, noho okugambiire ko ojwire busha? Warya aha muti ogu naakuzibiire kuryaho? Omushaija yagarukamu ati, omukazi ou wampiire kuguma nanye niwe yampa aha bijuma by'ogwo muti nanye nkarya. Mukama Ruhanga yabuuza omukazi ati, iwe ekyo waakora ki? Omukazi yagarukamu ati, enjoka niyo yambihabiiha nanye nkarya. Mukama Ruhanga yagira enjoka ati, ahabw'okukora ekyo wakyenwa kukira amatungo goona n'enyamaishwa zoona ez'omu ishwa. Oryaguma ogyendesa enda orye omucuucu ebiro byona eby'amagara gaawe kandi ndyata obuzigu ahagati yawe n'ogu mukazi n'ahagati y'oruzaaro rwawe n'orwe. Orwe ruryakuteera omutwe niwe oryaruteera ekisiinsiino. Yakubuuka n'omukazi yamugira ati, ndyakanyisa munonga obusaasi bwawe omu kuzaara, omu busaasi nimwo orizaarira abaana, n'okwetenga kwawe kuryaguma kube aha rubaro nawe aryakutegyeka. Kandi yagira Adamu ati, ahabw'okuhurira akarya omukazi waawe okarya aha muti ogu naakuzibiire kuryaho, itaka ryakyenwa aha bwawe. Oryaguma oriihemu ebyokurya obihendekiire ebiro byona eby'amagara gaawe. Riryakumerera amahwa n'amatojo, oryaguma otungwe ebirikumera omu misiri. Ebyorirya biryakutuutura aha maisho okuhisya obwo origaruka omu itaka ahakuba nimwo wiihirwe ahabw'okuba ori omucuucu n'omu mucuucu nimwo origaruka. Omushaija yayeta omukazi we izina Hawa ahabw'okuba niwe nyina w'abahuriire boona. Mukama Ruhanga yakorera Adamu n'omukazi we ebijwaro by'empu yabajweka. Ruhanga okubinga Adamu omuri Edeni. Bwanyuma Mukama Ruhanga yagira ati, reeba omuntu ogu ahindukire nk'omwe ahari itwe omu by'okumanya oburungi n'obubi. Mbwenu arekye kugorora omukono gwe akatwara aha muti gw'amagara akarya akagumaho ebiro byona. Nahabw'ekyo Mukama Ruhanga yamwiha omu kibanja kya Edeni ngu aze kuhinga itaka eri yiihirwemu. Ruhanga niko kubinga omuntu akatabaake rubi aha rubaju rw'oburugwizooba bw'ekibanja kya Edeni narurara erikumurinkana kandi erikuhindahinduka embaju zoona okurinda omuhanda ogurikuza aha muti gw'amagara.